gisni ka bakal kadon kan ukolong ka jingkriap andai menta apreng ka jing saat ka jong ka sngi kumni yo banisham bapi ki padba ki ba ki balong ki nonggershan ki jong ka voice of the people party ban pin itu hakmat jongpi bat ban wanra yakini ki kertong ki ba ka party kala ibit ban pin itu yaledi kini kita ki kertong kibala ai ya kata ka rai ka jongki bagin mi syakmat ban syakri yau patba hagi constituency ki baki kidan leng baga voice of the people party bada kata ka nongrim ka scam baga taka thong ka bangingidan ya ka bala penpau bat pensgo dai Dr. Bat Scam merbo iblong o spokesperson jangka party lani unong aiktin jangka party kamdai ka basuk ban syakri patba kalong kaba ngasngong ini ban aingo yu blay ubi ka mensim jong kini ki kertong ki bangi ngila pin itu Ahmad jongpi bagin mi syahmat ban terwaya ladi bangini kit lingkorlem ya gari berka jat menriu bat ka jelahi brokowe ling baga voice of the people party kibla jiru ban pendam meladi hapok ka jingpenia jangka party haki nongrim jangka party kabangi tipshai baga PPP lani ka voice of the people party kalong setang maka ka jingkermen ya ka jat menriu badi ka jela ka bai ka juni kalong ngi sa jinggan mau ni jukren na kapor shakapor baga voice of the people party kare ka taka seng san perthai ka ba compare nagi wei pat ki seng san perthai nadu ka sngi ka bangi ngla seng ngi klem buri banya thu yaki patba bai baga voice of the people party is a party with a difference kadika party ka bay pair na ki way pa ni sotnat bagi yo ban wan hang ni biang sai sin ban pen I ya kata ka jingper ka jongi kum ka party ni dan hang ni Dr. Karachen ibolong vice president jaka party I Dr. Londoner Soton ubolong u secretary jaka state executive committee iba having karpran ibolong MLA janga maurang keneng ba Bright Starwell mabnyang MLA janga molai I Dr. Bat Scam ngidan hang niru kini kinong yalam juga party naru ba marbut khar ulong president juga youth wing ngidan ikong Philetas im ilong ke president juga women's wing juga party nember ki bubun ase kini ki parlok ki jingina Giant Hills ba Shanbor Mbai ulong wayne ki nongalam juga party hapa West Giant Hills ki bawan banya sakhilem yang ni kesni ka bamenta ngasukwa kindiat ban phaidin ya gajiat linti kajungi kom ka party namar ngi sno de ka kamram jungi ban yai pin kan mau yaki patba nakapor shakapor yaga nongrim balai baka voice of the people party kami kay ga nongrim bat ban yai pin kan mau yaka ka bangila ban kren shaki patba nadu bangi seng yaga ka party ngala dep ban yatho shai bagandai kata ka party ka pair namar kata kala dep ban pini shibun ki paper nagi wipat ki seng san purthai am judan mano ki seng san purthai ki banon ai kublai upat ba hadin jong election the voice of the people party kalawan ai kublai ki patba hadin jong MP election hadin bigla job hangni hapo smith amdan ki wipat ki party ki banle kata denam de kata gadi ka wi ki jinga pair kabangi ngilpan pau naman ngayong ka party ka pair ampat dan hiru hadu menta ki party ki banuan pinitho akmar pajba ya kita ki kertong ki baki ki legit niru ka sa ka kam ka pair ka ba ka party ka lale ngayong ka party ka ji kan ya hagata ka rukam ka pini pair pat na ki we namar ngi dani ka ta thong ban ngi don ye ka jingthu ban le janai ye ki kam habangi ngitrei nilada pan kren shai baga voice of the people party
kanwan ra ya kata ke rukom lari kata ke jing pentulun yiki kam ha ke rukom ke baper na kiwipat lani kata ke political culture bengi ong aktien pareng kata ke political culture lani ke jing pentulun yiki kam ke jing penlien ban penyak yiki kam kan per ha ke bangi ngade ban keren syai na do ke singi ke banengkong baka parti kalong supreme lani ke parti kalong halor yiki eke baro UMP, UMLA, UMDC, uhap hapok ke jing peniat jong ke parti. Ke parti kan peniat jiki kam, lingba ke riti, trekam ke ba ngilebu lani kata ke constitution. Ngenum tre umdum, ngenum tre malak, nre onyalam ya ke jing trekam ke jing da kata ke riti trekam ke bangi kot ke constitution. Dai namar kata katau don gibas dang hadin beladep kajing jit kertong jong ke parti hakni ke MDC election don gibas dang ban penpau moh ngi kyong kanite kam dai shupi ke Voice of the People Party kani kam dai shu ke Voice of the People Party haba pet nakata karukom jit ya kita ki kertong lada ka day sisa kata ka Voice of the People Party ka surjo patba kila day ban yakren patba ban jihit kertong ko ki patba ngap ba don kam ban pen mau ka kata ka Voice of the People Party balai ban ila jer kerteng yakni ka party ka Voice of the People Party ka bamut ka jing trong ka jing sliang ka jing amrut kasur kajing yam kajau patba bangila dankam ban wanra ya kata ka jingkela kadi kata kanongrim ka bangila seng bangila jer kerteng bar bangila jer banai kerteng ka Voice of the People Party kabamot ngingin yeng bangila wanra ya kata ka jingtrang kajau patba bajong ka judgment riu nrei dei pat mangiken kinongelam kibo pat ba ola syania ban pentelun yiki kam hato kala mo benong tang namar baka kerteng ke Voice of the People Party lani ka surjo pat ba nginwan ya keren hangi yo Smith ban sei kandidat nanong kram long si mo kumta pisania hangi kinoelam ngen pentelun yiki kam namar kam dei ke besok kam tam ya ke Voice of the People Party habang ijit ya kini ki kertong namar omdei bengi keren sarong omdei bengi keren sarong kibun kiba apply lani kiba pan tiket naga Voice of the People Party kidan giseng san pertaya du menta kiba padon nong apply lani nong pan tiket nrehangi kila bun tidan kamban bishar dan kamban yit ban wat ban lum jingtip kamdei ke kam ke besuk bagani ke State Executive Committee ke haban le ko kipat bawe ni haban le janai namar balai kita kilong ki atiar jong ke parti ki banla bania trei ringkat batni ki nangalam jong ke parti ringkat bat ke parti ban penerlong kenya kata ke jingkwa jauh patba baganwan ke jingkela kanwan ke jingkiu ha ke yok ke kot kanwan ke jing sngan bat kanwan ke roi ke par kare ke kamram ke jingi kum ki nangalam bangile janai namar kata kada wat num syairam bakla hai gitu ki persang ban pensutu bakla bakam dei syu ke Voice of the People Party lani ka surjo pat ba namar la syulehi tang kita ki nangalam kalong ke jing persang ban pensutu bakla ngidon kam namar kata kada ban snutu syai bakum ke parti ngeladet ban keren duduk ke sengin ningkong bangin wan ra ya kata ke jingkela la bandon kiba pentami yu pajba baga jela ke jingi ke bit ke biang dan kiba persang ban ong baga Voice of the People Party ke dei tang ke parti ke basupin kumar super sabet ya kai ke baga sarkar ke le ketemu ngim shimla seng ya kene ke parti ban super sabet hendai ingin persya ya ke bakta ya ke judgment riu bat ya ke jela ke jingi ngangit barok kibrah ni kini menjur
Shipho Snem, Katsan Snem Menshua. Kani kayo, Dijan, Sekenan Bangyong, Kamlong Haduk Katni Kumbakalong Mentah. Kayo haplis bijar, Kidukan Dijan, haplis bijar, Kilanang Rit, Kilanang Duna. Kati kat bagayo nang kendong jengi kat sabalik kalanang kiu balai kani kayu tu sai bagata kajing hiar kajing ya kayo kot bona prenjing ngemla kot borsu banitit ikitu janram na po please bicar ni haban lek sigi nong kendong banjit kat bala ai ni kini kinong di jan sekanan lerinyo ki jan ki bakhamba bangini ok ni phong katahi kapalang ya kajing hiar arsut jong ka jela kajing ha kayo kot ko ki patba. Hadirin malami percaya ke Voice of the People Party. PE andang ila job khamtam ya ke MP election ke sarkar kini kiseng baro ki badan la ke sarkar ki persyang ki lat kilinti kumno ban penthame ya upat ba nangta kidon sigi kintin berngamru ngang namut bagani ke MDC election the try kan kham kenjat mo kanum songshit kumba songshit ke MP election anumut bai madu jengi trai la kham thanda tenreng imat kan songshit himat kene ke MDC namang ibi madu ri dak ile songshit hi hagar kom keren bat kum juru I madam ampam kini ngai gastang ban mi banai kijing pen snow kijing kento ha kilat pathai khubor although deputy chief minister la persyang ban lek keleng ban yaro banong bagi constituency lani ki patba ki haban jit hi yo Emily ubala ban tray kani ka jingkran ka don haka ya ka jingtho ban wo ya ki Emily jong Voice of the People Party kata ka message kata ka khubor kabau deputy chief minister utho shagi patba barang bamangi ki Emily jang ka Voice of the People Party ngide ki bamla bantre lara ya ka jingroi lara ya ka roi ka para ka constituency lani ya ka jela ka shong tangha ka kti ki Emily ka bhava naidon sarkar naidon minister ngini rangkat borlot baro Pibat haladi kekertan minister, pibat haladi kekertan deputy chief minister, pibat haladi kekertan chief minister, piknyat penyengi Emily, jong the Voice of the People Party, pikangla dia keroi kepar bukan wan, pimut bantau ban pikit pap yangi, upat ba unsai, on the Voice of the People Party kasinshar. La ka shong si shanem haki Emily lani ka shong haka sarka ban wanra ya ka roi ka par ko ki pat ba be jonga kisdang ban penthame ya pat ba o I madam yang kumno ya Emily jonga mulai hana ba himdan haka telong kamut ayu kata kamdon shu karan garam kajing pinan kam bakala ya ka bor kabaki kidon kigilang minister mdai tang nam taki constituency badan ke NPP lani ke UDP lani kini ki ba kersya ni ki ka sarkar ka dai ke jela bro kowe ndai pek bha manta pini ki constituency ki jengi kadno sim milik tenru sigi department kada du gini ki sngi ngalong ya ki department balada kalong hakani ke rukam lada mapi ki engineer ki chief engineer pimla ban le ya ka kam ka ba pidei ban le kum ka department ladon kam ban why not no ban pindo no ki department ayun tray to minister na po secretariat ko ki patba namar kata kadao kini kidei kita ki put ki jing persyang ban penthami banong bahkan mentoyu pin kersan itu PPP omla manora karoi kepa naik nyenlong kibayesha oh hana
lara kanu ke parti ke Sinshara Port District Council klem ke jingkerku juga NPP pinamla bantau pertai ngilong kumbang ngilong mentadi ke jingkerku ke joblay ko kipai babe janga kamdei ke jingkerku juga no ke seng pertai kamdei ke jingla ke jingi ni shania ringi haban up ya ke por bagi ke pali ke base of the people party kan Sinshara namar bala songship pra pala kipai ba Ogi kon samla, ki kon kena ki long keme. Ka sarkar ka wa de ki buit kumno banle. Pen snow bhano igni ani kimi kita ki tamasa manta ka banai. Hadu January klem tip show long school pen peps ka school ru. Namar balai. Ban pen bernia, ban pen melen ye ki samla le ki pat ba. Renga ngas ngutu kendiang. Kamut utu balik syat 10 boro unlik kerjaan NPP no. Dan ubait pelat yu Brian Adam. Kat kini kalat. Kawan hari lejong. Dakat badan kepisangan kelong. Ban lek sa jingkan mau. Kadai tang ke jinglek ban sa jingkan mau. Ban imar kemat. Yu Brian Adam day balik kerjaan NPP. Kadai kata ke kubur. Kebangakwa banong. Badru kiai gini kita masa kiai gini ki festival kini kita masa ki festival kidai tang ki pin kila udai uban puja sipor ya ke jengpang ke jongi kom ke jat menriu udai uban penklet sipor ya ke jeng duk jong geri udai uban penklet sipor ya ke jeng julai juga bamsap Utai uban penklet sipor ya ke jimbam chong sok chong sngan jongeri ke jingi utai uban penklet sipor ya ke jing jelai jong drugs haga negeri ke ji ko ki pat ba labyang taro pen kila the voice of the people party kan nam ai pen kila ya ke jat menriu kan wanra ya ke Sinshara ke khadar ke bakhol hangno kan ti tolong ya ki tauba ki belong ke jing tron ya ke jela ke jingi badai hangta nyen pindiang nyen pembet ban pelong pat ya ke jela ke jingi ke jela ke baklan haga yo ke kot dan sibun kiri haga pertai nganong yepi kiba ki kam tu kam tim kimdan kiba ka ting ke smith kamdon yad haga no ke por daga jing sngan hangi mata kini ki jingja don jing sngan kini ki sngi banginian ko ki pat ba namar tangi John Kamban pin kan mau ya pi baga jimi jonga voice of the people party kolong bangini kun persya ya kini ki seng san pertai kibla Sinshara ya ke jela lajan baro kia dan bentah ke sarkar mentala jan ke MDC election lasdang i drama senakaliang keseng kongres pitar keseng kongres ki MDC hat district council bagi trelang bagi NPP ndarajan kut ketem kidang krek pitar kapali bensong tat kini lawan hala pitar kinong elam keseng kongres kita ki MDC kang bala pitar keseng in herno ana sakat nukin pinbi jengi upat ba day nomor kata kadau ke jingi kenduk ke bakum kene ke don kam bangin yo bani keren bal hagani ke por sya yang bangani tu kana ngakwa bandring ke jingmut jing perkat jongpi syagani ke kana ke bangakwa ban pensngo bat kata ke kana kalong syapang Moses Wayne ki nongelam jong ke jat menriu Israel balai ngajit banyu tu ye pi syapang Moses ya ke jingat linti ke jungu bat ya kata ke jat menriu Israel ka don ke jingat Sirim hangi hagani ke por ke bementah ya Moses nadu balapun ublai ulabu yu bon yalam ya ke jat benriu Israel ban pelat ya ke jat benriu Israel naga jing syate mrau hakari Egypt
Bagai kebelajar long balakayu Moses hagapor kabus im paru ula penmi ya ka hukum bariban penyiap lut ya ki kun senrang ke balaka kun na ki kentei Hebrew namar kala don ke jing shepting ya ke jing bun pat jong ki kun Israel hagar Egypt hagata kapor baglaja ayu habalakayu Moses amala ibu de kun senrang kila kwa ban buri nama laram buri lahaban penyiap no bat usim ulai ke hukum ya gitu ginong pen kakon ki balong ki kentei baladala kakon senrang deben siap no nei lalingo balai begita ginong pen kakon kimle kumta aba usim ulak pat yaki ulak kili balai bapi pinim ya gini ki kon senrang kita ginong pen kakon kiong ngenle kumno kini kikin thei Hebrew kinong ki bakot ki bakya kat ban toy mangi kinong pen kha ke adap khahi nakata da om simlala ban piniap ya kumbara thumu dau taus im lengba ka hukum gaju bari Moses ru lari pinim hadu lai banai ono lahe mla shu ban puri kila ya subut kumno ban pelat ya u naga jingyap kila tau dai tai syang bagila naik ban pentut ban bu ya kata ka syang bala bu ya u haga jaga bala sum naga kon em paru bat ka kon yung em paru kala i lai thu bala i kata ka syang badan la i kala papet kita ki syakri ke jangka o kila i pun ban dau kulung wa bhabri limpon bat kala kam trai u kala yo i kinong sumada ka kme ke juhi bat kala IT ban penhe pensan yau bat kala ya kata kapor Moses ulahe aga ying sim bat ling baga jikai juga kami la pentip ba umdei u Egypt nei udei u Israel kata kala rung haga jikai haga jimut ke perkat jo Moses anda ulahe ulasan haga ying sim uladei ban simti kum unong sinshar hadin jo sim anda ula khlano nei ke belajar Uniu Moses ondau larang ba bahagiong laya thu bula mi syabar ban pek ya ki para ke jengu kita ki para ki Hebrew ban pek ke baja ula ida lagi jong hikmat ya ke jiksa leben jong ki para Hebrew ke jengu bat jarang khat agawe ke sni ula lap badon ukinja Egypt uba syok ben yawe u Hebrew namar ba utip ba udei u Hebrew lapan he pensan daga jigai juga kemil ba umdei ban klet ba udei u Hebrew ka mensim kala plu ba ula i kata ka jing syak leben ba ula syok ya utau Egypt ba ula penyiap yu kei ka baca hadin kata sakat tu kan ipor ula mi biang ula i ba dan ka jingak kaja hapring ki kun Israel ba ula lek ban sneng yiki wang em kam dei ban long tum ni sipara ngilang gawe ke jai ban riu ban wei na preng kita wang wei bula tungi me ban long senchar jongi memot ban peniap no yang kumba me peniap yu tu Egypt menen kata kala penlong yo Moses bo ban pet yap no sagari Midian ko kipat ba ublei ula sei Moses ban pelat ya ki Israel negeri Egypt hendrai lakan taj yo Moses da ki kon Israel ulahaban petno hendrai ke ai ke belajar namal bo blei udon kam udon ke jingthu ban penen kam yu Moses ulon pen pai biang yu harian saupos nem ban pelraj ya ki kon Israel bana ka jingya linti kini ki kon Israel kilong ki knyum bat ki ban snungu dan ko ke kap kaba uni u Moses lingba ka hukum ke jo blei ulapa how Moses menong jit karar ngot na peninggi karar jat ki kon Israel balik sentiat ya kata ri kanan kari kebangan ai happy ki kon Israel legit karar ngot bana peninggi tagi karar ngot udon u Joshua baru Caleb ringkat bagi lagi sipongut lapta igi bagi lek jo lek sentiat ya kari kanan don ayu hakata kari tak kendau kalau ke bapa nak ke sniu ke seiso nak ke lingki kibri ke syong ka kilo ke betot ni ke klanbor dan ding em kategori nang tagi syong lagi ying ke kumno king jan ni kita ikut ke scam jayu on lawan pai kita ki karangot jayu on lawan pai kita ki karangot u Caleb badu Joshua kila ya thu sisa kalong dari ke betut dagadut bat kangap
Hola kita kinong song snong bagi majrang garenyeng kiba kam klain dan pat sipongut kiba ra ke kubor ke basniu yo pat ba ong inum la ban yo ya kategori o kala bagi yap hanne hari klau ban ya bagi let shatai bat haba kala don ke jing persang ban pensno thu nagalang ukale bodu Joshua kini ki pat ba kila berngem ban lentem mau yaki hani kila kentat biang yo Moses namar la don ge pensniu ki wanra ya ke kubor ke basniu ko ki pat ba kay ke bang kwa ban ring jimut yakin nong kersan jong the voice of the people party but ya ke jat penriu hangane ke po ngila seng ya ke party Amda kata kacing senguthu bangin syania haladi ngila seng ya ke party daga jingdoi daga jing syania bau play unum era ya ke jinga lenti ke jingi kamen sim ke donu jungi kindalam ka khoi akmaru play bagi kwa ban pinyo ya ki long dien mandien ya ke lawai ke basngan ko ki pat ba ngakwa bu pat ba un yu i hangi ja ayu ke nuksa ke jigai ke bagi yo lingba kani ke kana Moses ubla devan shimti ke ketsim hendula ino ye ke ketsim ban shashitom baki patba jong ke jadriu Israel ngakwa ban ong ye pi ko ki patba kini kinang lam jong i hangni Dr. Batskamberbo, Dr. Karashen, Dr. Londona, Lemmat Ibabun, Kilaban Imya ke jingim ke basok ha ke kam ke bati kitray kim don kam ban shashitam kim day ban shakran ben hau patba nriki mi shakmat ban ai ke jing shakri yau patba